ninye amufire anavera okukumuli kutereko twenda kwebaza ba MPs mwena baronda Kayebwa Thomas okuba nti yagaruka mu parliament kubeera speaker twebaza kuba n'omushiija ng'omukozi atukolere bingi muno nga tukubasana kubigamba kutwagezayo natuteera sente omu boxi na supporting education. Mitooma ayira abaana basarizi y'abashomesa yatugeraho institute emihanda yona atukolera mwena kozire ebintu byingi tinkabimarayo amazima genyine obubwire bweye bwakireho umushinja ashomesa abana yabahereza basare umushinja yakora obuto umushinja yatungura abana yabashomesa buzima abantu bona yabarete yabegese okutunguka okuhinga omwani okushoma akarungi kari mu kushoma abantu bona rugendo rwose muzima bwaturi mu kuyaga. This is for vote. Hey. All the votes are here. Where are the rest? Why don't you put them in the cement? These are for one. Then we can put the rest here. We just go back. Yes. amashomero nago atongera amashomero n'amagwariro ayogeno kwa abana basarizi bahereze rukureto bwo okutabango makaka mureto bwo cyakagezaho gusheza yoko mubinda zose abo leta yo projects nyinshi kuba abakazi boshanga bakuru mu badine cyo kizakoze hato muntu watura hamwe na mutaki wawo mutine umwamhendera mu Rwanda abana bari mu bacara besize bashobora abana babo mwenda kino mucara hatako babasa kuza gushaka kuzo